Kong tilong ke patong ajok bang thoma di malong mat kiti ino da hiring tangrak penareng hu kisu. Aron ripen arlong sang tiki pura ada tuma pan prabjin pen kang sai nangji pusi ke ase ame pu Samson teron pen ke hang padupon. Ke ase speaker long kiti mongari deng pen PMAYG hemanu joke sompon. Serlong cora hawar long tabang paru hinira thongke trok sia tum BJP long kachipok dun. Radolong pen asap sap kirap hang pisi jinu blok sahin pen ino da pisar pia pan hem kikim kapatang pi. Bang suri pliso se arada tum BJP aputup kachikup dun. Mahamaya konstituensi ke parlo matikola polling station arlo ni hang timong rong ame kar kalitang birening ti kalitang sarthi timong lapen manai rong hang arong ame kar kalitang lunsi timong atum cek chojor chot thela chong doi chot pen hem thuri sika chepang renga sai ka chokle matum kopai ke lang no pen jang mi poni phai krisir ke pada por phai plira chiti ma por malom pang thek thek thea kong telong bang ke thama bang phuatuma phan ke patong lama jok adima long amatsi bang ke thama bang ke aprandam nang juilo lapen inoda bang ke ahiring tangrak pen arenga hu sonang areng hu ke so dhonsing terona bangke manai rong hangarong ame kar pusi pang thekpon alang like nonama Difu Medical College and Hospital along si jelang bomlang lapen ake ngarbiana thu koi rupen awam kang along ta koi rup lu pusi nilito aferang ke pen birta ripun kichilot bangke thama bangar poma phan Difu Medical College and Hospital along si postmortem masai klempon kacong dacho da jok ahema soratum kiti tangar bangar pum hem an kache ponjia phansitame dihin ka dure de jok Karbi Anglong Autonomous Council Honorable IM Lunsing Teron si ambulance thik pipen ahemar bungan pachile longdo halapu kiti lot ahema soratum keching thumdun ke dam ke bang awar saya phan Mahamaya BJP Mandal Committee akongchun bang babuti swahin pen sikira pajir dondo lapu bang ke thom kiti nang lot atuma phan kom mara kong telong si lapuson kipathi te kang ma kiri kapatar lebje phan dokmoka thana ausi Nilomani Malakara phanche tongdam si chingki chingbai damlo la solong damrapet Mahamaya BJP Mandal Committee ami phu pornoing ti kongchun bang debok soigeri babuti so chunbang James Teron sahem chunbang Biren Teron tumpen pali damsi ahok pet pen kapatar lebje phan lamhoi pidamlo news desk report Malong News. Non-lom ni jangkar biang long along aron ripen arlong sangti pursi ke poncong hubo malam klangsi hurnang chulu laso hu jasemet kar biang long autonomous council CM amen NC penangan atum ke arlong sangti ke roipon lason sia koi wando labang solam ki ke klang along kontraktor Birju Rasbor amen henlo athaksi lasila bang som ni da phan langding longli phatek beng nangji aron pening sai nangji pusi ke se ame pu Samson Teron pen ke hang padupon lason allo be pin pen arlong sangti ke pon ka chong huwa tuma phan ke langding longli lapen jong si kar biang long autonomous council tum ajata adai NA polute lage Karbi Anglong Autonomous Council CMC monon phi lamkar chipi nangji lapen penangan atum ke koan si arlong sangti arthang nangji malata aron kroi krei lasila sona tuma phan kya so dak pening sai nangji puta ke se ame pu Samson Teron hin pen ke hang padopon dongkam mukam pen janta be report Malong News ini niratung kar bilachani song hin pen adak dongkam mukam model school ahem a phialong kewang nangko media thengnu pentung ke wanang ko kalam thela hilo ke damtang arnisia frang ke thom a news channel along portal channel along netum thek donong lo Karbi Anglong along card channel lapen Karbi Hills Live lapen news 365 la sot long netum ke thek donong bang khela hilo la model school a phialong a jirding kluipen ladak along le akitu mate rabis la soki phur pon la puson dokok nili tum kama tha bangke ponan adin bangla sodim nili nang chi jok lut pen nang thek long nang lang le lang at bangke ditum ma thalol dak school dokok posi school a phi bangke hostel dongi kimi bon banda hoklo ni tum ta panang lang chere setame atumi dik news long klang de ta phi bangke la ken ning duk lo la pen la so puthak pen si tum pin dak wang lo dake wang pen ke thek long bangke la hilo hala so news long tum kar julong bangke thek long bangke la hilo alla so dim long bangke pini Birju Rasbor ko amuni tinu da bangke CM tuliram rong hanga ke hai amen pen labangso forest department atum afan sita me make dip pon heta son claim si alang li bangke illegal pen la so sang ti ke roi pon paru khum bare la puson thek long lo asi la so pu thak poda bangke nili tuma hin pen so dak pen pin rem lo
lapen ladak pen ithe theni ne tung ka pachini kang tung la helo jastemet pet alang li pan adjir ki ding pen la soke roi pon warat apoda bangke pini Karbiang Long Autonomous Council tumpen action chen high vek nangji lapen la alang li phan kwan mala soke chok chi bangke alang li phan penalty nangji ako alang li phan jong si chen ai hedat pote nili tumpen ke arjunang kok pola dake CM tuliram ro ha ke haita ahok pet nang li men ke en bang kachikok lo mala bang tani tung arjunang kok lasi ladak ke claim laso forest department ta ladak dongkamukam adung head dak pen kilometer hini ta kom chat lo laso dongkamukam range office hala tum tamme dak thek dun long le dera bangke manghume milo la pen alang li tum phanta ko nili garjukang tum nali tum phanta ko mani pen tong pressure ke duma mani pen tong nai tum phana pressurize joini tong nali tum la so bang pudun hai hede lasi pinia bangke nili tum kachini tho teng plotang te daga bangke alang li phan penalty pitu wek chot kalang yaling phan ke dorkar prote la puson Karbiang Long akhi adat alang li ka ke pon ka paruhum re porque alang li phan ke hemkang samata beng nai athe bangke la bangke tum kadu ko beta chini sangti harlong pendang lok lahai hormu lake non renewable resources lake non renewable resources prote lake ifong furtang lo te kachi bangja son hormu kali lake aposi pini non renewable resources jong si lason alang li tum thang ing hon hipin pen kapana hokaret pote labang ke alang li phan so dak pen ing sai ponang ji lasi pini labang so nang li tu media pen li ki pukang tung ke la hello ke chengsia bang ke alang li phan departmentally hoy punon council atum phale alang li tung le department phan chipu pen la alang li phan prabjin pen la ke pontang apot ke chok che apot an ke alang li penalty tunang po la pen alang li phan same so dak pen ing sai nang ji la pen son thom hormu bang ke lahelo je ladak mining order wipin le so mining ke pon ware por bang ke lake department atuma fans tame ni tumar junang kok la si department atum ta so kotha por clarification chipi tha la pen nili tumalong non kenang so data tame ni tumalong dolo je alang li tum ke pon la so achalan hormu si tame tatum perfectly wana jir ke ding ke roi pustame lai si hini achalan me si lar i voice thongke plikep arni bangke ron pola so putha ka bangke lake chokche piglo lapen la so teng lo pulotang te la da ke do forest department mate forest sai ki tumta lake duty ke claim clear posi la puson ke man lo pusini tum puji lasi non apor dolang alang litum same la so puthot alang litum hin pen kadu ka bela so inquiry chen pen ko mat phana adai ke nahi la so bangke alang litum mes same adai en vek nahi pusi ni tum hin pen so dak pen alang litum hasme pachini Jami poni phai kle serke barni borjana constituency angkang prek jama dimalong PMAYG hem ki kim ke pangcheng anu jok ACSP karlong kiti mongari dengpen ke sompong labang so jai megalong bokajana video monjulata rong hangpi JE gram sebok pencheng lo kotumta chetong dun lapen thunon ki kim bom PMAYG hem ke tangte doan penang andolang lasi prabjin pen ke patang ponje phan bokajana video phan pin khat pon lo pusi long kiti mong ahin pen lam the chipak lang pon lapen thu borjana constituency phan pangrom pet non an hom pharo sirkep so se hem nang lelu motai si hinia ka seksa ke do ko jok kado kabi amat ki kimpi edjia phan abar saya be deadlo pusi video hin pen lam the chipak lang pon dilai pen wai songkro report Malong News hem ke tangte tang pada do ne patai pasi ne tikse konon pasi video baju patan mo pulo da hem kita mi patai phan ne kona nang sap ko ne te to ko na ne patang ta reaction le se hem ini da pandesan cengi apa ne do pasi hem tangwe ne bang tangte do sina patai hum pharu sirkep ara sap obat cek la sila so hum pharu sirkep la kado kabe mane sanction un edji kali niri tum hala kenira inspection dam bom lo verify dam bom lo pen documents kena ana tum bangke documents kabe kadopi pasti account khuli nangji pulote isi documents nangji la tum bank sor pen isi mandatory documents nangko kala so documents kachipi phanta ve mat ken account chikuli le atum ta doko apon tum ke account jong sinang juma me plote ni tum bangke la registration bangke account bangke ka dokar sa thema la tum ahem long lo pulota ahem long lo por la tum han paisa payment pinai ke account do wek nangji asi account chikuli le atum bangke la tum surrender nang po kali te immediate non prabjin pan ako time bound nang se online matini tum ke asi la time bound nang bong jong si account ta chikuli thek the plote ni tum surrender nang kok
nasi rata tum sita me aphan sita me non pen pachini tu dak lo ne ba holo larleng tum gel la document HB be pen jok la pen an akasik sak nang long de la son du man ti je la bang so warsai ka chen ji pan jak tung ge rong so deng ka chini tum do la sinang li la ta dak pen pachini ma la bang so warsai jong si en pon ji pur dang te la bang so hem so la la he la tum bang documents do nang po nasi registration phan ba ke account mane alang tum account do bek nang po nasi la hoi account na lang tum joma det registration han joma det lo pulotan te ni tum bang registration la pen registration tang lu plote jutek en dam un po la pen jutek tang da lo plote la tum han sanction mo ke kirona a sanctioning order son ako la tum han ako pitun la ansi hem kim idam kim BJP hemtun armu ke pathu BJP armu ke ongolong puthot armu ke bongdun lake racharya tomon weglo athe non malo MSC kangwai mate election lasi armu kache sanke dobom jilang lason se hamrena constituency arlo selong chora hawar along ta jangmi poni phai krisir kebarni bang pharuhini sose congress lapen APHL se arar toma methanga song kiosi BJP songlong chipa ogdun pusinil to pherang ke pen birta nangpali labang so melong edward tumsi chipatir pipon lason se alo hiaman pen karbi anglong othermas council IM Mongol Singh Timung VDC chairman Sar Singh Phangcho ST Morcha WKADC ami phu Mongol Singh be Soil Conservation Board chairman Ranjit Teron pen chenglok penangan BJP long arpu ke do tumta chetong dun rinti lason se kebangji MSC kangwaya hut ke hamren MSC constituency pen ke ongdung abot palong si BJP phan pahai ponang puputa alo hi tum pen lam the jai pon lapen abang so ami long penangan arada tum phan ia Mongol Singh Timung ari deng pen long lia pata ke joy pen ron pon helang pi pen bedesing Teron report Malong News. Nonapor manghu meme choro meme ningarong meme inur hem ke do thai ka pin na sarpia phan theklong si kajin so thek tika jok labang so phi sarpia phan hem ihum kim pisi aning parong chenji pamang heman lo la so teng si asai ta claim lo lapen therak rei phere rei pin pen radang lom dam si dihin kerap ke hang pangcheng lo lapen non ka hem ta kim pilo patang pilo la si pir theke son surita munit hejan si chera vek nang po munit ki duga hot kisung hot munit amasya dung arjab dun nangji la son munit hejanang bong ching hon thek chilana thek hote pir the monsam dupo lason se Singhason constituency ke parlo langchitung polling station arlo binhum dhonsing ronghang arong along inut ningkan pharo ke pleng officer pi miji pi milik pe phan ke damtang penangar ni pena ke ha jinu blocks ahin pen ke do hem awi pin theklong si rat pen inut along asap hang pisi hem kim pilo la pen jangmi poni phai ke sirke ban ke ahem tang pamesi ahem fisar pi phanta palut ponlo pusinil ta pherang ke pen birta nang pali labang so ahem ki kim kimi Kiluda melong aluhia man pen lunse posonjit rong hang jinu blocks mate general son hanse ser production dilong atum pen chenglok rong arat rong asar pen penangan atum ta chetong dun lason sila bangso hawar ke dam ke wang aphan ka chelenga towar mesen ave lasi KASC kachari atum mate CEM EM Amar Singh kiso atum towar kasemar piji aphan matha wek tha pusi rong arat atum pen kachunung ri padupon pholoni pen probin taro dong muka pen Daniel Santimong report Malong News. Jangmi poni phai kre sirke barni nijang kar bianglong rongkhang constituency ke parlo ghelani BJP asai hemalong kapre gara charia song pen GOC BJP hemtun long ke bang atom phan ke dengamai padopon pusinilito pherang ki pen birta nangpali MSC kangwai mate election non hetlo lasira charia tomon ke ahir tan bompo lason si armu kache sana jutang ke aphiong bat ongpo lason si ke ongdung congress pen chenglok penangan ara charia song along pen GOC BJP a choi aputup kachi kubdun pharo armu nangke klang jasemed abarim WKADCC amepho sarthe kramsa ke damtang penangan arni aprang Congress pen GOC BJP chipok dun jilo lasi sarthe kramsa phan ke kroya Congress an ke BJP along wang thu adlo pusini me pi along lam the klang pon labang so armu ke denga me along karbi anglong autonomous council ACM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh be MLA Rup Singh Teron MSc Rina Terangpi MSc Pawan Kumar BJP West Karbi Anglong District Committee amepho Radib Ronghang pen chenglok atumta chetong du labang so ame along jasemet Chinthong constituency Ronghang constituency Dwaramla constituency Bithung constituency lapen Amreng constituency pen APHL
SLC ASDC lapen Congress of Party along ke klem bom bangsuri please osiatum BJP along chipok dun lopo si pherang kia thengno lam the nang chipak lang lapen abang so ami along hempre kang them long vekji lapen kinon West Karbi Anglong along Agricultural College Forest College Ompana Chinthong along ta degree Government College sitame padopon poputa CM ahin pen lam the jaipon nijang Karbi Anglong rong proximate sat gaw pen diganta terang report Malong News Trình hoa konsensi kan cenglok rong kan lapen loramna lapen tithung lapen kukli lapen amrek lar dia hoa konsensi kan kongres lapen ASDC lapen PSLC lapen homa political party ini anggung pen bang Suri Pira bang Dhalmira bang Kregeton abang subang kiaton BJP lo Rajika Abdullo dan Narendra Modi kerja Kongresen Dr. Himanta Biswa Sarma kidikla lato hankar kang hom kadin so asking kita kon pencenglo karjanglong tim karjanglong la BJP party atau itu kelaga lato kang hom kadin so pencenglo development isi kecelar ang hek dong si pini dan Suri Hinira dan Suri Pira dan Haro Hinira dan Kregeton abang kubang biasa Kongres ASDC atau PSLC itu BJP long na cepat Lapen sar la election mai mantas kadu election ke Mei cek presiden belum ya